Ani asam na to. Someone else. My man, you. Would you understand? Upon a Johnny Mora per country show the so. Baby, I can't come free, you know. I Psalm 73. Ampara 1 to 3. Unyankopon eyema Israel. Emma wana kumemu etie. Na medie anka mereye amane. Manamon ereye awetri. Na mekwe ahokyerefo no eho ne nkunu efrise mehunuye mehunu abonefo no yi a wo mu edie metwe onu Ghana abonefo dodo na edie abonefo no dodo na edie uye nipa ubetimi atwe wo mu nkunu ubetimi because uye nipa utimi hwepa na hwepa wodi ho to nyame so no krem wo bra wo sum nyame wo pra son dem wo prepare dem wo prepare konya so we are usher we are obia osofo make us say we are associate pastor ebi so ye sofo pani na wo to oni pa na wo se de abonifo bi die wa ga batwi nku e basa no ka be ya mane nanso Awurade eyema wona komamutie nyame nya baabia no yema won enko nka se na nyame yema Israel nyame oye o so tosi abonifo enya binom o tosi Ghana o America o Canada o obi atimi nya binom obohwe a konfirm se na ne besa yi mi gira kwa ho anadwo no na mo se bosome apie eda esro ba kupo and so all over the world obi ehunu anum atwemadwe gina so se nyame satellite bi etoya so dia wo ye bia no de bia o she bi enya camera na ya face no but de ye bia no onyame ohunu na anokra half nyafu wana apie dabi enti da ho anam se enti Ghana pede ehuna na nam se onya nokre America fo ohunu Canada fo behu nyame di ato center edaye wo peda wuti so a bibia no bosom no epia na ba record na dia nyame ti nyame yema wa wusu nyame yema nyame yema yen wa wo peba nyame yema wo same wa wo peju nyame yema wo hu ko ba nyina anadwo obi ehu ni awoye wo but nyame wo yema wo wa pesa wo ware nyame yema wo pesa wo nyame yema wo enti ade biara da wakoma su bia enti nyame yema Israel no yema wona wakoma mutie then number 2 metwe abonefo ho nunkun metwe nunkun kire se medi yawo sa hada na semasi odie na si de be preach bia na hada na abonefo edie na ye de ye nam fom abekoko ne nyame kasa sa ade bia ono ne peso ono so wo fa challenge mu saa akoya ono so ne de na ye duru bi ono so ne de a wo kan ade ntina abonefo di kosono mu ye na ye gidifo ye de ho ato so de Awurade ni o mantumi nko ye ma ye nyame se hwe ho ati ade hu Adom 106.3 ena ye tie yade wo ya besia ne sa na kianeke obeti bishop nka oh Jesus na ya mfani pa bese fobi no monso mfo mo futu kakra mre ye ko nyina na esua de na mi ye ankrato na mi ye maye na mi ye maye ni o he okay mamenko ma ho wan so hwe safrafu ni bi abasoa but erade ye da wase esanza wo ye maye na otumi ade nyina ye hye ho anyumonya maye
erade hye ho nyumunya maye ye ne yetiefo enya wo na wo ye maye ne a enka he na yegina se nya wo na wo ye maye ne a kabra wo bonefo no ehye eniema boni nyina mu no enka ye na anim guase nanso erade wa ye bia maye. Oh, Sammy, we are producer and pro. Now we are my new. Also, come on, Green Jumadian so basso de Sana ambulance no semestrewa. Papa said, yeah, or did up to you are seeing our doma on Caribbean, sir. Yami Mayan, and so on. So I am no biaba on summer. And now, so the ambulance no on a better move. Nene busiu wode eko dome eye ankrankra awomo ewo ayi hospitals because and also ayade a ebebo apa ntimesro mame fasa no man nyame adom wode nsawom de no atumi ekoye ti wode nani so akire Kumasi Prinsenka ankrankra bia wo salvation yanka o man ebeko ye ne mo minim sadodo na amoboa ama ne makonimu amosomo man no nyame nshram ntimpacho bebre mame fa number no emma na 0244 710 311 0244 710 311 na wode kakra atum anya kakra mo amo bebre nso na mo de bebre atum mo amo mo nso na mo de mo atum na otimi ama nani so ade hunu no enso so abem 0302216561 do aba wan so passion ma good morning sorry so wagina so ache good morning passion na what to say na me ade yeah that yes you as first lady why are they ache because ya no 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 obi a what ya no yeah, that's it. I want so fitry. Do about my son Pacha, good morning. Pacho, good morning. Now what to say? Nyame Adom Pacho me pa. Nyame ye ma ye ni o. Papa. Me Pacho ye frame Kwaku Owusu Nyampon. Me wo Pukwase 5000. Emum 50 mi nam pram me ye adwuma. Me driving. Pacho me sai team pa. Udi Owusu. Na. Udi Owusu. Kwaku Owusu Nyampon. Owusu de ne Owuska. Because me who Owusu bi e hia no. Yeah. Minister bet me won so nche me sign nyame a me de me woto no so. And ye yanka say because Owusu bi e no we hia no. Ampa. Eja me se mo asemu kese de bia mo man ya rechiche with the Bible 8 century kwan na na asemu amode aben me hwepa se ebusuan a me wo mu ye no so bia so bia timi mpega na campus wa bo ebusuan so wo hwe na wo di echi a obeman enti eye me de pa se ni ode asemu abetantra me so de bia na me pese me mane na mu asemu nti ehwe nyame akwanso ten me da mwansi bibri oh nyame beye obeya ma abroso ma beye won obetim ho no bisa se ntia yame a amen bedas me wi be din komo why me ya no afrem do ba ho so pa ma good morning oh hene na ho te say yes Adom no zo o nyame egusu ye me ye pa de adiansi the cash green me fefiko oh okay wait pon boko de nyama do boko me ba ho no very soon e bia oba afemi nyona ma oba na ma yakasa mati amachi de nyame inshamu so ma de ba mo yake so mo so na better to do na ma che nyakopon asama ti e dia maye no meka amanyama ne ho asam gekra o se ne asofo bi mo maba no obeshuma yi nyame adwuma no oba so no kitaka hu so ka na esode a
abaka fa bra na de no mo mpa nguso wo so ade ka no not him oyo abaka za oye ka no adwuma amane ama na ebi no no de no akontan ama ni ni ebi hu no say na ka ekuta ho ade a on ka no kwesa aso bebi bio na obo mpa guso ade ka na boso the idea amana man ekoso Christopher ti obi betenya me na asa so is ya de madam boy oye we so ye some man for baby no man for baby so wan hwe a afido okoto bo se fidie mu tano penyami enhyiamo ene asema de body abrain e wo yesu de mu amen. Oh, that's a father. They are mystery. Oh my God! Oh, be no come to 7. Winnie Moho. Winnie Ghana. Me money din. Ka ukra. And I'm beside say now can no ya nan say. Also so for biaji no say nyamese on famano. One tramana so ni ya. Also your business. I want the kind so funny man. Nanska. Na me use sa kan bi. And I'm say na ada washa dana. What's he said? Okay, and so I'm squajo car for your business, no? Hey, what again about money? Because why Juma? Or the can you so Juma business, no so baby on the shop making was go to America. Well, we know because I check papa be your friend. Oh, Amani, will be baby Yamawa 3. Young fair last caller. Pastor Adom Ahengua, good morning. Good morning, Papa. About him, I want to say, Adom Ahengua. I hope so. On your sober money. Oh, I think. And sit that. We yesterday. Amen. Mechiamo. Ya Joso. Ya men come on, one bring you now. I'm not sorry, and ya grow. Into Mobet now on a moon, Yansem, Pastor de Maya. Now see a funny to me the boy bra. Na erade kan because na yen haye ho ade bon ye fo na eri ni de bi no be twa won wagu sesare o de da hwe won ye sa na me saka wane wi no abrabo ni si won san wo benya sika na nanso na wie ye enye fe na wo betina nyame mu na wa wie ye be ye fe na wa bom pa ya ma nyame ehira na ye na ye emabu no won nya hwe na niema no onwan hwe ni ya onwu ni ye na nyonko anyanti ono so pentam no akonya na ho na fe wode wo hawo ne amane akoto na maame ne papa so ye pestre ana sofo bi no mo ya ho kan me ku adamfo a wo fi Japan ba ye na sofo aka kire ne se wunua na osi dan ne ma wo no wode bibi sha afenti ton na sofo na fa ho atodan no no akotena na wo nya ba bi ntana na wakotena tena mu dodo asofo bi no kwanya won di bi no na no so no da enye na won wa wie ye nso enye fe mo ni nya menya adwuma wate na men ka mo asofo se go meche anopa bye and me wan chia me oh se meche mo nyina o wona bi ka kire awo ei enye hwe oh me fa chofa so we be a politics umti oh Debbie oh dear mama no there ya na was up make a crack and me there some case of politics yeah was ayo aso ono so chia ayo aso ono so wan chia no ai me bi sana so woni wo ayo ya afre me ana ono fo wen oh haba when you ayo ya afre me why yo so for say men come on nyana so say go je so why yo bye bye Happy belated birthday to Auntie Boatima from Bishop Yao Osu Ansa. And I see him from yesterday was your birthday. When Uncle Ponchra was say on 10 and the Munchon on your Cassia, Copim so bones or Casepa. Auntie Boatima, now what you coming in our tenenka. Happy birthday, Cassia from Bishop Yao Osu Ansa, including Mensmeka Humbi. Yenina, I wish you happy birthday. Say Erade, and some one also can see and Chianina Yabemu. No, sorry, see you. What Bishop Yausa San Kamba or Miss Orantia, Radibeko Swesha, what Bobo Bang, Washo, what do we do, baby? Be our person, what do we do? Therefore, for contact, the infant, any, yes, sorry, now.
What to me from 0248682064 0248682064 Nyame oshira papa Yes. Abrante na meka se bebon ko na obetimi afrɛ me 0244 278545 0244 278545 nyame no nwie ofrɛ me SK Appiagyei me mpɛ me ho asɛm